Lodwa tajba. Illum l-4 16 ta' frar nilqakom għal qudiesa Rożarju immexxija minn Patri Mark Ċantar, Franġiskan li din is-sena jagħlaq 26 sena saċerdot. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġini, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tajtna kelma li tagħmel il-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja, għamel li bil-grazzja tiegħek jisħoq ilna li tagħmar fina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Ġakobu Apostlu. Kunu għafu dan ħuti eżiż. Araw li kull bniedem ikun ħafif biex jisma', tqil biex jitkellem, tqil biex jinkorla. Għax bniedem inkorlat ma jagħmilx il-ġustizzja ta' Alla. Neħħu għalhekk minn fuqkom kull ma hu mniġġes u kull fdal ta' ħażen. U bilqgħu bil-ħlewwa il-kelma mħawla fikom li tista' ssalvalkom ruħkom. Kunu intom dawk li jagħmlu l-kelma u mhux tisimgħuha biss u hekk tqarqu bikom infuskom. Għax jekk xi ħadd jisma' l-kelma u ma jagħmilix, ikun bħal bniedem li jara f'mera il-wiċċ li bih twieled. Jara lilu nnifsu, jitlaq u malajr jinsa kif kien. Imma dak li jarbel sewwa liġi perfetta tal-ħelsien u jżomm seħ magħha, ma jkunx wieħed li jisma' biss u jinsa, iżda jkun wieħed li jagħmilha. Ħini dan fl-emil tiegħu. Jekk xi ħadd jidhirlu li hu reliġjuż u l-sinu ma jrażnux u jqarraq f'qalbu, firħa r-reliġjon tiegħu. Quddiem Alla u missierna, ir-reliġjon ġenwina u bla teba hija din. Iżżur l-iltiema u r-romol fl-hemm tagħhom u żżomm ruħek bla tinġis il-bogħod mid-dinja. Il-kelma tal-Mulej. Mulej, min jagħmar fid-dar tiegħek flimkien? Mulej, min jagħmar fid-dar tiegħek? Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb? Min jgħid issewwa f'qalbu, min ma jqasqas bil-sienu, ma jagħmilx deni lil ġaru. Flimkien? Mulej, min jagħmar fid-dar tiegħek? Min ma jajjarx lill-ajru, min ma jismax lil bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej. Flimkien? Mulej, min jagħmar fid-dar tiegħek? Min jislef u ma jitlob xi max u ma jixxaħamx kontra minnu bl-ħtija. Min jagħmel dan, qatt ma jitħarrek. Flimkien? Mulej, min jagħmar fid-dar tiegħek?
il-bissir ta' Sina Ġesu Kristu idaw lilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi it-tama tas-sejħa tagħkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli waslu Betsajda u ħadulu qudiemu raġel għama u talbuh imissu. Qabad lama min idu u ħadu barra mir-raħal. Beżaqlu f'għajnejh qiegħed idejh fuq u staqsih qiegħed tara xi ħaġa. Dak ħares il fuq u qal qiegħed nara n-nies imma qiegħed narahom donnom siġar mexjin. Imbagħad reġa' qegħdlu jdejh fuq għajnejh u beda jara ċar. U kien imfejjaq hekk li sar jara kollox tajjeb mill-bogħod ukoll. Bagħtu lura lejn daru qallu qis li ma tajt xejn meta tmur ir-raħal. Din il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Mingħajr ma niġħdu il-verità storika ta' dan il-miraklu, ta' dan is-sinjal ta' Ġesu, irridu ngħidu illi l-Evanġelista Marku dan il-fatt jirrakkuntah f'kuntest fejn joħroġ biċ-ċar għama illi kellhom id-dixxipli u li kellhom ukoll il-Fariżej. Naturalment wieħed jifhem li dan kien għama differenti. Ma kienx għama fiżiku, imma kien għama spiritwali. Allura l-messaġġ li llum b'din il-kelma qawwija qegħdin nieħdu għalina hu min jista' verament ifejjaq l-għama spiritwali tagħna. Interessanti li Ġesu meta jibda il-proċess biex ngħidu hekk tal-fejqan, għaliex interessanti li Marku jiddeskrivilna li l-miraklu ma jsirx f'daqqa. Jagħmlu dan il-proċess b'mod li qisu jirrispetta ir-ritmi naturali mhux biss tan-natura fi anfisha imma tal-bniedem innifsu. Dan ir-raġel li nista' nkun jien u int kellu bżonn il-ħin tiegħu, iż-żmien tiegħu. Kellu bżonn ukoll l-ispazji tiegħu. Imma l-aktar li tispikka wkoll f'dan il-Vanġelu huwa l-fatt li Ġesu jintalab mid-dixxipli u minn dawk li ħadu lil dan ir-raġel quddiem Ġesu biex speċifikament Ġesu imissu. U tirridu nammettu illi fis-soċjetà tagħna llum anka l-pandemija illi laqtitna fil-laħam il-ħaj b'kull mod isu dan il-kuntatt fiżiku anka ma' xulxin kellna niċċaħdu ħafna drabi minnu. Imma l-fatt li dalgħodu l-liturġija qiegħda tistedinna biex nirriflettu fuq l-importanza ta' dan il-kuntatt. Mhux biss il-kuntatt ma' xulxin, imma l-kuntatt ma' Alla, ma' dak illi jammar fil-qalb ta' kull wieħed waħda minna, illi hu biss jista' jagħmel possibbli illi l-kuntatt ukoll l-ewwel nett ma' nfusna u mbagħad ma' dawk ta' madwarna u anke ma' dak kollu li ħalaq Alla ikun veru, ikun sinċir, ikun kuntatt illi jħalli l-frott mixtieq. U Ġesu ħuti ma joqgħodx lura fil-Vanġelu tal-lum milli verament jagħtih dan il-kuntatt li tant kellu bżonn dan ir-raġel. Tant illi l-Evanġelista jgħidilna illi l-ewwel ma jagħmel illi jieħdu min idu, jaqbdu min idu lill-lama, jobżoqlu f'għajnejh u jqiegħed idejh fuqu għal darba darbtejn. Interessanti wkoll kif qed diġà dan id-dialogu sabiħ fejn Ġesu jistaqsi, jinterpella lil dan ir-raġel x'qiegħed jara,
x'qiegħed iħoss fil-profond tal-intimità tiegħu. U din hija esperjenza illi ma jixirqilix illi tkun imxanda b'mod trionfali. Għalhekk Ġesu kemm fit-tmiem tas-silta tal-lum u kemm kontinwament u ripetutament fil-Vanġelu ta' San Mark iwissi lil min ikun ġarrab din l-esperjenza ta' bidla fih, bidla profonda biex ma jgħid xejn lil ħadd fuq dak li jkun ġralu jew ġrala. U dan ħuti għandu jgħinna nirriflettu ftit fuq il-mod kif aħna ngħixu l-fidi tagħna. Il-fidi mhijiex kwistjoni ta' bombastiċiżmu li wieħed ifittex il-jidher. Allura l-marda tal-protagonizmu li sfortunatament ħafna minna huma morda biha illum, anke fil-Knisja. Importanti ħuti li aħna ngħixu fis-saħħa kollha tagħha u fil-profondità tagħha din l-esperjenza ta' kuntatt veru ma' Alla biex imbagħad b'mod naturali mingħajr ma wieħed jagħmel l-ebda sforz aħna din nikkomunikawha lil dawk kollha li aħna niltaqgħu magħhom f'ħajjitna. U allura dak u nagħlaq b'dan is-sieb illi ġagbu fl-ewwel qari ta' dalgħodu jgħidilna illi importanti ħafna illi l-fidi tagħna ngħixuha fl-emil bil-ġesti tagħna, speċjalment ma' dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Mhux biss ta' dan il-kuntatt fiżiku imma tal-għajnuna konkreta li aħna nkunu nistgħu nagħtuhom biex nerfawhom u nagħtuhom lura il-miżerji tagħhom u nagħtuhom lura id-dinjità illi sfortunatament ikunu ġew imċaħda minnha. Minħabba ċirkustanzi diversi, jista' jkun il-mart, jista' jkun xi falliment fil-ħajja tagħna, ma skont ġagbu dan huwa l-unika mod, ġagbu jsejħilha l-unika reliġjon illi lilna tagħmilna verament denji, tagħmilna nies illi jkunu verament denji illi jissejħu insara. Alla ħabbibna miegħu mill-ġdid permezz ta' Kristu biex ngħixu biss salih, imġeddin minn din l-imħabba nitolbu ngħidu salva lil poplu tiegħek mulej. Salva lil poplu tiegħek mulej. Mulej inti ġejt fid-dinja biex tifdija. Nitolbuk tgħin il-Knisja tkompli l-missjoni tiegħek ta' salvazzjoni fost il-ġnus kollha nitolbu. Salva lil poplu tiegħek mulej. Mulej kif tajt id-dawl lil-lama nitolbuk tiftaħ għajnejn il-mexxejja tad-dinja biex imexxu il-popli lejn il-ġid veru nitolbu. Salva lil poplu tiegħek mulej. Mulej tħadd fuqek id-tbatija tagħna l-bnedmin, nitolbuk tkun u missier għal tant ulied vittmi tal-firda bejn il-ġenituri tagħhom nitolbu. Salva lil poplu tiegħek mulej. Mulej inti mitt bil-ħtija, ħlisna nitolbuk mill-preġudizzi u milli nikkundannaw lill-oħrajn nitolbu. Salva lil poplu tiegħek mulej. O Alla, taħnina bla tarf li għal-mert ta' ibnek l-uniku ġust għamilt ġusti lilna mid-imbin, ħlisna nitolbuk minn kull ħażen aħna nistennew il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu li għajx fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejjew nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u ġeddidna u li ġib il-premju ta' dejjem lil kull min jagħmel ir-rida tiegħek bi Krist Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax int fit-tiba tiegħek laqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Krist Sidna. Bih iqimu l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħajl ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li kla ħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan hu l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċakon tagħna nitolbu li l-Ispirtu is-Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mixerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqaddsa Omm Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom il-faħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħina tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
għax tiegħek is-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu il-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan l-ħaruf talla, dan u li jneħħi d-nubiet tagħna, ħenjin aħna lillum mistednin għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistaqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u jiena nkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema. Nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Qabel intemmu l-quddisa tal-lum ngħidu flimkien it-talba bit-tħejjija żjara tal-Papa Franġisku fostna f'April li ġej. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxennaq ruħna. Għamel
Nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxqu bimħabtek u fl-ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' missier wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fis-slim. Amen. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Tistgħu ssegwu t-talba ta' Rożarju fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħli sejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwi kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Sima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema gda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina,
لا تدخلنيش في التجريب استهلسنا من الدني. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليمياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليميك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Gloria للمسير ولللبن وللسبيرتو سانتو. كيف كم البدو الساعة دايم ويبقى الدايم تدايم آمين. الثالث ميستيرو تاع الجلوريا متى سيدنا جيسو كريستو بعت السبيرتو سانتو فوق الأبوستلي. مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون لتريتنت كيف في السماء كده في الأرض. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوباتنا بحال ما نغفر من هاتي علينا لا تدخلنيش في التجريب استهلسنا من الدنيا. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليميك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليميك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليميك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليميك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليميك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليميك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليميك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليميك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليميك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. سلم عليك ماريا بالغرازيا مملية المليميك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفرات الجوف تياك جسوم. قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متنبين الساعة في الساعة الموتانا آمين. Gloria للمسير ولللبن وللسبيرتو سانتو. كيف كم البدو الساعة دايم ويبقى الدايم تدايم آمين. الرابع ميستيرو تاع الجلوريا متى ستنا ماريا جت امتلا السما بالروح والجسم. مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك
ikun li trid int kif fis-sema kda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġri bisteħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Il-ħames misteru tal-Glorja, meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema kda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
Slima lik, sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana. Slima lik, lilek inajtu, għalli xaħna trufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-biet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritent kif fis-semak da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, l-addaħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erbieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla li tolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra
li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erbieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-fiddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. O Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħiniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Allalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.